أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالي قهدار هجا أمير بحثا جهداية را قمر بوسيلة، يعني إنسان کی ہدایت بکے بال خدے وا إنسان کی قمر ريا باشاني بدي ريا حق جيرا بيجي ريا قنج جيرا بيجي ريا قرآن مرب جوارا بيجي ريا سنتا پیغمبر مرب جوارا بيجي عليه الصلاة والسلام. قال مسلمانا مرب تشد برب به خدي قوتيا لا تقنطوا من رحمة الله وانتجارا خوش رحمة خدي بهيفينك قنهي ودقهنا كو برب بن ونحتاب كو المجنة كربي بروانا كربي طبي إنسان ناخوازي باتشتهانا روجي نقرت بي إيجابن دا زكاة خونا دا بي حتى ويقا جي ديسا مرب دس بدين خدي بكي ديسا مرب وري دين إسلامي سر هداية زكاة خبدي روجيا خبقري ديسا مرب خب ددي بالرحمة خدي پیغمبر خدي قوتي عليه الصلاة والسلام جه حضرت علي را قوتي اگر يك بتوري سر هداية اشترى جوا موي سر دهها صور دها بخير ترى دها چترا دها باش ترى بجمال مسر بينا قري مسلمانا خدای عالم حضرت إبراهيم ويكي مجوسي حكاية وجورة ببيجم إنسان کی مجوسی يعني گوش آگر عبادت دکے هاتیا بویا مسافر لباب مي إبراهيم الخليل. معلومة پیغمبر خود إبراهيم الخليل زح مسافر پرور بو زح میوان کروخ بو زح میوان خودی دکرن حتی دبی قناخ که دو قناغا بره و دچو حتى قو مسافر پیدا نکربانا خوارنا خوا نتخوار جوه که قلی مسلمانا اب انسان مجوسی لیبو میوان جرگو از انسان کی مجوسی مماتم بحوینه باوی میں ابراہیم خلیل کو اگر گوت شرط دابر اگر تو مسلمان ببے وري سر هدايتي أزيتا بحوينم شي بيبد متا وأزيتا نافيتا خدرازينم ويجي قناخد الشرط مسافرية بمردكي قوهي خونه دايدا ولي نبو مسافر وبريدتشو يعني جمالاوي بقتها تشو قدي مسلمانا پشتی گو چو خدای عالم وحی جرشیان گو چما تا شرط او مسافری تا چینکر تا شرط دابر ماقی مزه ارتاق اجمره چید که شریک اجمره چید که جی از دیس خوارناوی دشینم چمکو رب العالمین رب حمکسیه خوی کری حمکسیه الرحمن رحمان الدنيا رحمة هر كسي دكي المورستان كيجي لفالله جي الزنديقة جي ورحاسري كلام تشقاس ذهنيتا قوهي دي دنيا دا خده رحمة خل واد كي رزقي واد شيني بلكي اي واجه مدها فراترا دي بيرابو يبابي من براخولي بايدا مشيا چويا وي آنيا هنك بيجن بشتاخوا كريا هنك بيجن ورحاصل وقراندي آنيا قو آنيا زحف إكراماوي قرتيا زحف برچويا وهاتيا زحف خزمتاوي كريا وشيفاوي جي إن شاء الله خوش چه كريا دوينا دا أبي مجوسي دبي چمت حوقا برمرا چوي وجارا دي تريتا بردامن وحال مسلوي وهابو جيرا قوت حضرت إبراهيم رازق گو خدای من از شیار کرم خدای من وحی جمر شیان گو
حال و مسئله و اب و انسان کی مجوسی جی بو تشک پیرا چکر تچما برداوی انسانی از وی خویی دکم گواش برگو این انجام نبوجی خدای و وحاش تره گود گو آره ولو سابو گو وی مروی گو ویگا این انجام هبانا از مسلمان بوبانا کاوی چقا دها بهتر خدای عالمه وی وینا شیار کربانا وی پیغمبر هانا دبی کاج مرا ببیجه کلمه شهادت اج ببیجم لگوری هنگی اشهد ان لا اله الا الله و ابراهیم رسول الله گوتی لعنینج غینی خدا پیغم و ابراهیم جی رسول ویا و قاصد ویا و مسلمان بو ها تسر دین اسلام و خدا بواسطاوی بوسیلاوی امر بهانا مسلمان بو گلی مسلمانا ویجج بو تشتکی بچوچک هیا گو انسان چاول تشتکی بکن و ورنا اسلامه و هیا گو تشتی مزنجی مرف شانی وابده ورنا اسلامه مرف پیشکش بیج اسلامه را مرف نفرکی باش بید اسلامه دا مرف تدیهنک جمرت بیجن دبی گرک ون اون درن گرک ون مثلا پیشکش سوفیارت بیجن اچنه جامعه را جملارت بیجن و هاکذا هر کسی رد بیجن وی چاخی گوون باش بن امین اسلامی گلی مسلمانا اگر هم مسلمان باش بن و گلک انسان بمورن سر هدایت سر ریا قنج سر ریا باش نخوا ام اسلام اخوا باش بمشینن قنج بمشینن اخلاق خوش بن اشتر بجم عبادت اخوا ام نر ریایت خندا ام نوکا انسان گو ام بجم بگا انسان گو عواربن انسان گو اشتا نه دریا میجا خناکن روجا خناکن ام نوکا وابن ام دها ساغلم بن دها درست بن و او انسان جبر خورنه اسلامي گری مسلمانا و هارنگ غیر مسلم جیولو اجازوه که گلی مسلمانا ام دائم دریا اسلام دب حقی بمشن و بقنجی بمشن بخوشی بمشن انشاءالله و خدای عالم دها بهتر انسانا سردست ما ورن اسلامه از باورم پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام وكفي پیغمبر حضرت ابراهیم داهی گو باب می ابراهیم خلیل بو امجرد بیجن پر ملتا جویا ام باورن پیغمبر خود اغلب وانا نبروجی و لمیجو تشتا انسان آنی نسر اسلامه بلکه باخلاق بعدالت بدرست بونه دها بهتر هاتن اسلامه راستا لمیج فرضا گرام بکن و روژی فرض گرام بکن زکات فرض گرام بدن اما دها بهتر اخلاق مخوش به دها بهتر عدالت مزح به دها بهتر آلش فرش خود ام درست بن ام حقی بیجن الحمد ورا حقی ولو لسر برای ما به ولو لسر کره ما به ولو لسر کی به گرام حقی بیجن دد قودی فسادی تشتی بسا ام خدودی وی بکنی انشاءالله و خودی دها بیت المور رحمه ون تب منا دا امانت خودی ده انشاءالله تعالی